Kublai pi barok ipang subhai pi cekatup kubor mentega janmiat syuban pai kubor kubor penyak ini pet cuai kimat berkongsan. Beliau Menteri Rang Badu Ukari ke Terminal 2 Jong Kakat Lingsun Bengaluru Kempegowda Pula Kawe Lamaru Ikarel Chennai Mysuru Vande Bharat Express Saki Genong Bak Shalong Yakawe Nagi Program Bahir Akabau Menteri Rang Bak Kajala Konrad Sangma Ulah Pendana Ia Kajing Play Ia ke North East Olympic Games 2022 Kabaan Beliau MP ke Raja Sabhai Dr. W.R. Khaluki ia ke yang building bertemai Jongka Lingam Presbyterian College. Bat sedang ke 100 Drums Wanggala Festival ke Basau Pun Riau Mentagi Seni Wanggala Adam Cibagri West Garo Hills District. Kikubor berbenyak. Umat yang badu keri Narendra Modi ulah play perda ya umat Statue of Prosperity ubah shna da kernong bad ubah ke jingjong kelong shispa praput jong un nada Prabhu Kempegowda ha Bengaluru ne ke no paisngi kamashwa Modi ulah play perda ya ke Terminal 2 jong ke Lingsun Kempegowda International Airport han da kernong ba ulah kawe Lamaru ya ke rel Chennai Mysuru Vande Bharat Express bad ke rel Bharat Gaurav Kashi Darshan ha KSR Railway Station. Kanong ba Shillong kala sakhi ke wei na ke program ke bahir ha ke ba Menteri Rang Ba ke Jela Konrad Sangma ulapan bena ya ke jing plia ya ke North East Olympic Games 2022 ke ba ar hinden kemiet ha ke ne ke program plia la yo I ya ke jing pen I ya ki culture jong baro ki Jela ke tan chate la mingi bat ke Sikkim ha nehu ground ke jaka leka ya shibun ki jing leka sports Abakran hakane ke program Menteri Rang Ba adu ke Jela Konrad Sangma ula kentu yaki kena samla ban kiar na ke jingdi ya udrok bat na kinu kam ki babean ki bakta ya ki emlang ke salang bat ban pelut ya ke bor bakapor ke jongki syakikam ki basaiso kenang bakin kieu ha ke jing em ke jongki nalor ki wei ki bedan benta hakane ke jing plie ki long ka mandira bedi bat ka himadas ki balong ki klur ki bakring hakane ke sngi ka himadas kala kren bat ke di news Shillong shapang ka jinkmen ka jongka बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है और ट्रैक भी इतना अच्छा ट्रैक है मैं बहुत आशा करती हूँ कि यंग जनरेशन इधर से बहुत आगे चला जाएगी Da ka jingtmu ban pen poi shakathong ya ka electoral outreach program shakathong ka bashispa na ka shispa ka jing pen rung kerteng ba ka jingwan shib benta ki nong thap vote lingba ka jingwat bnya ka tanat ba khmi ya ka election ka legit ya ka thup jong ka shnong ki ba ka jingduna ha ka jing thap vote ka tam ya ka apusan percent ya ka ne ka program la khot ka mission unite 2.0 UNI towards enrollment #roll to poll urban apathy electoral outreach program Chief Electoral Officer by FR Kharkangor Leatu ya ka DD News ba ka jing pai khmat halo ki katu kat ni ki cluster jong ki polling station ha ka ba ka jing penrung kerteng ki nong thap vote ka tam ya ka apusan percent na ka state average. A kind of an enrollment drive to ensure that these pockets where the enrollment gap is more than 20%, where the gap is more than 20%, we will have a special campaign which is called Mission Unite, Roll to Poll. So Mission Unite 2.0 is basically a mission to Unite stands for UNI towards enrollment. Ya ka yeng building bertemai jong ka Lingam Presbyterian College Mount Hengkut ka badan West KHASI Hills la play perda da MP ka Raja Sabha badu Presiden keseng NPP jong ka Jelai Dr. W.R. Khaluki dangshen ya ka jingte ya ka ni ka building la bay tingka da ka North Eastern Council scheme arhajar arpau arpaway ka basyong dor kumba shiklur tingka aba ajingkran hakane ka sngi iba Khaluki ilaya ro yu MLA ka than iba Gigor Merthong na ka benta ka jing trai shitom ka jong I banwat ikilat kelenti ban kentiu ya ka tanat pule puthi hamau shenrot constituency iba Khaluki la kenturu yakibo Penyat College jong ka Lingam Presbyterian College ban bu thong ba ka ni ka college kan yo jing itu na ka National Assessment and Accreditation Council lanianak market mentang nongkong ke college ba pin yai berpersang ya kenika NAC accreditation nama
Sisin bala kredit ni pi. Lapio akan no garang. Kepisahkan wan ke sarkar na Delhi. Kum Shibenta Bandaki Yakalinku ba Nyopusan Jong Kajinyo Light Load Kari India Katanat Border Security Force Kala Pelong Yakarali Nya Cycle Kabala Sedang Da Kajing Kawe Lama na ICP Akora Tripura Bat Kibala 1 Poi Shajala Meghalaya Mentagasngi Kanika Rally Ka Kentup Yakat Kandaingut Kinong Nya Cycle Kiban Yat Lenti Hadu Arhajar Aspa Kilometer Na Tripura Shadu South Bengal UDIG ke Jawai Sektor Usandip Rawat ringkat bat kiwei pat kihe officer ke lepdang sngobha ia kene kerali hakabala pelong ru ia ki program tenrai daki kena ke Holy Cross School Kiang kajing pelong ia kene kerali ke long ban ai khubor halor bandon ia kajing sngo shngan hapdang ki breu ki ba sa hakija ka khaput kajing khang ia ki kamsnia ki thain khaput kajing kta bat kajing ma jong kajing pendon kam ya udrok bat ban penslori ki samla ban penyeso syakatnat BSF Deputy Commissioner ke West Janti Hills District Uba BS Solia ulasam ia ketup kerteng jong kinong tep vote na ke benta ki constituency jong ka Nartiang, Jowai, Raliang bat Mukayau. Sya kinong mi khmat jong ki sengsain perthei beper-per. Hakajuk kepor Uba Solia ula pelait ru ia ki video sweep awareness halor ka special summary revision bala ai jing kershan da ka Chiung. Hakaba ka jingkren ka jong UDC ulaong ba ki electoral roll ka longkum ka jing pentikna babaro kinong shong shnong ki bala coach ya ka kapras nem sheneng haka shitrik ukala lingkot aja aphulai ki laban pendrung kerteng no eladie hene ka step ka office trekam jong deputy commissioner election West Janti Hills district ringkat ka jing snok ti lang bat ka Janti Hills adventures bat ka cycling association ki la pelong ya ka rally nya cycle halo ka pangpadeng pedal for participative elections Ka tamasa 100 Drums Wangala Festival 2022 ka basa pun riau kelas sedang menta ke sengi Wangala Adam Chibragre West Garo Hills District Meghalaya ringkat ka jing play ya ka jing pen inam ya ka rukom thanjan bat ka rukom than ya ki tiar kitar daga khti da ki bariko jong ka ni ka than ki nong shat ki le lum hamadan bat shat ringkat ka jing tem na ka jing tiet ya ki bom tenrai ka ni ka tamasa ka longkum shibenta jong ka jing aingu bala pelong da ki jaj benreu garo ban ai burom ya ka blai misi saljong ka balong ka blai jong ka jing kerkhu ringkat ka jing sbun bat ka jing wanra ya ka ayom thung ka baseiso ha ka ni ka tamasa ka balai sngi ka ladon ka jing pen inam ya ka rukom thanjan bat ka rukom than ya ki tiar da ki khti ki jing ekop ruai bat ka jing power tenrai u Alvinush R Marak ubadai u chief executive member ulalong u kongsan ha ka ni ka sngi la pelong ru ya ki jing elek kai tenrai ka ban longkum ka jing kring ya ki samla jong ka ni ka than Inuna kumbang pa marang sanirang aru deke tang biya poni bagapa wangala fruksam aru deke tang batal pa official dalo adu tang mansa Tapang ini pek ya kajing long jeman kasun beneng hasilong. Kajing shet kalong kat kandai degree Celsius bat kajing kreat kalong shipo point on Rio degree Celsius. Kajing sengam gau hau kalong nru punyau nak shispa menstep bat nyo pua nak shispa jan miet kasun beneng kan rang terkong haki babon ki benta. Sa sisian pat ngipen kan mau ya pi bai kan ga khubor jongi pila ban pet live ka YouTube channel bat ru pila ban pet ya ki khubor baman la ka sngi ha ka Facebook, Twitter, bat ke Instagram jong ka DD News Shillong. Shaban poi shik bakut jong top khubor ngin ya pet biang sa sisian ni kini kimat bakongsan. Li Menteri Dang Bak Duk Keri ya ke Terminal 2 jong ke kat Lingsun Bengaluru, Kempegoda, bat ulah kawe lamaru ya ke rel Chennai Mysuru Vande Bharat Express. Saki kenong bak Shillong ya kawe nagi program bahek ka bau Menteri Dang Bak ke Jelau Konrad Sangma ulah pembina ya ke jing play ke North East Olympic Games 2022 ke ba. Beliau MP ke Raja Sabha Dr. W.R. Khaluki yang keyeng building bertemai jong ke Lingam Presbyterian College. Bat sedang ke 100 Drums Wangala Festival ke Basau Pun Riau Mentagasngi Wangala Adam Chibragre West Garo Hills District. Terparlok katungila poish bakut jong tuk kubor jing mentaka janmit haduk mencem flashay kesngi haga juga po krish boni pi baro.
चलता है।